Well, tonight we have a sold-out event here at the beach at our tardy restaurant at the Aruba Marriott, where we have François Geurds, a 2 Michelin star chef from the Netherlands, who's cooking a 6-course meal. Beautiful. I mean, we were halfway down the dinner, and it's just a taste is exploding in your mouth. It's beautiful. Different textures, different structures. It's exciting. So we have, as I said, the sun was going down. Now we're under the stars. It's a beautiful setting for a dinner. And I think what is special about it as well, I mean, François has been in the kitchen for 2 days fully preparing for the meal with his team, and also with 6 of our students from APE. And I think that makes it really special. I've seen him in the kitchen teaching these youngsters, you know, little techniques, coaching them, getting them really putting a hand around them, saying how they're doing. So yeah, these students from APE, the idea is that from the 6 students we pick the best 2, and they will go for a traineeship to Rotterdam to work for 3 months in his restaurant there with him as a stage. So I think, you know what, the idea behind this event is as well, of course, to raise the culinary experience in Aruba. It is great for our team because they're learning something completely new, but it's also to have the next generation of chefs, and that is something we really need to focus on, and we're very passionate about, to make sure that we bring the new generation of chefs. And I think we've got some really, the youngsters we have in the kitchen today, they're flourishing. So yeah, I'm loving this. It's a great event for Aruba, for the Marriott, and we're very grateful for François Geurds to join us here in Aruba. Standing there, you take the plates out of the cupboard. You shuffle through. Yeah? Ja, ook het doel van zo'n mooie avond en deze paar dagen is dat wij ook de leerlingen meenemen op een tour. De leerlingen van de EPI en jongens met hart en ziel meehelpen om weer iets moois neer te zetten. En we zijn ook bezig met een uitwisselingsproject. Dus de leerlingen gaan ook naar mijn restaurant in Rotterdam, lopen daar stage, gaan weer terug en toch allemaal om het eiland weer een klein beetje te liften en naar een hoger niveau te brengen. Dus dat is een beetje ons doel. We hebben nog 2 dagen te gaan, dus morgen en overmorgen hebben we nog een walking dinner in de lobby. En dan daarna gaan we met het management en general manager van Marriott gaan we ook even kijken en de chefs welke leerlingen het meest geschikt zijn om dadelijk stage te lopen in mijn restaurant. We zijn enorm blij en dankbaar dat wij weer een invité hebben gekregen door het Marriott. En dat we ook weer voor de gasten en de locals hier mogen koken en dat allemaal tezamen met de leerlingen van de kokschool. Dus ja, ben ik zeer dankbaar.